Komisi Bentah Kajing Rakhe Kasing Lalut Kari India Independence Day Ka Office Deputy Commissioner Ribhoi Kajing Tre Rengkat Berka Office District Sports Officer Ribhoi District Mentah Kasngi Ka Khat Santrik Nailar Kala Yoban Penlong Ya Kajing Ko Marathon Ka Bahinyo Kilometer Ya Ka Balas Sedang Na Dulong Nar Pat Penkut Pat HNSCA Indoor Stadium Umleng Kedai Nongpo Hakani ka marathon na sakhi ka jingwan shibenta de ki spa ngot ki samla bat ki rangba hakba na kalyang ki shinrang u samla monas bongrung ula khore ka na baningkong ula pan kraw bongrung ula wan baar bar u samla Emmanuel bongrung ula wan balai bar ka thup jung ki kenthei ka samla barisha khamlet kala wan baningkong ka samla sildaris makri kala wan baar bar ka samla julina bongrung kala wan balai pada kana barangba tam balkan jo sun post nem shaneng la yod uba troli lingdo barka kong snor rani daki khusnam harangkat kasong pisa kumbala panpau ka office deputy commissioner nadu kisngi pasdang la yo bansa me kite ki khusnam ha kajing rakhe yo la lut kari India kabra long ha NSCA paham scheme ya kane kajing ko marathon lawan ban kawe lama do Manish Kumar assistant commissioner Ribhoi ha kajing dan lang uba Bobby El Nongbat DSO Ribhoi bat kiwe nakatanan DSO
ni. Bangun ni. Bangun lama.